Ovo je kvalitetan, nije ukus. Odlično. Da. A vi si kuškova stok, tako je. To je vrbnik. Ali nije katunar, katunar je samo razvikan. Ali katunara ima dva, si vidjela? Dva različita katunara ima, u Vrtsku se gleda. Ne znam. Da, dva ima. Isto prezime katunara, ali dva imena ima. Gledao sam imamo katalog u Vrtsku, valjda mu je to sin ili neko, ili brat ili neko. Pa cijela familija je tam I dobro. imaju različiti, dve firme su to znači. Pa da. Pa nije samo jedan. Pa to cijelo selo ti se zove katunar i ovakvi. To su svi. Tu vani bi trebalo na pultu biti. Sve uvijek na listom.